ukurtong jaga sang Voice of the People Party na molai uba edi kharmunu ula pensyah ka beri baga jingbi haki social media menen kasngi ba ule menjol lang bat ka malau tan dorbar na ka mantaba nempelong syu ki public meeting de ber pelong no de ki kaman platform ba pensyah ya kani mata kasngi na kalang jong uba edi ula ong ba kajan kama arngot ki kertang ki bam syana menjor ya kani ka rai jong ka mal tan dorbar bat kila rai ru beklekan man pan ka jingtho haka beri ba kani ka rai Atum ketua report ke belami menen I kadon kajing lam bakla bede nam taki baik ba nong snong jok snong molai halor ka tuka jing kendok lang apdan jongki kertong ki bede bende kon ye election MTC napo molai constituency hal news nam ajar san rengkat bat ka molai ton darbar ti kajing khot joka molai ton darbar nam ta jongi ki candidate baro thoi ki we ngam la bantem andrei nam ta jonga na kalian joka molai ton darbar lam bakin ngit kam ila pentep ila phone bahkan don kajing ya kendok lang jong baro ki candidate haka arpa artrek Januari arjar san hang te po community hall jongka sinong molai kentam masa te kata kade kajing khot ni kajing pentep ke joki ba ila phone pentep singa debat haba ila kepat baro ki candidate ki de don hak te kasni menyewan lang na kau taban dan kata kecil pendok lang komki kita penting. Ke on haba menden kesing ngila poi tu po kecaka. Bani pendok lang rekat bat kinong yalam cakam ban ton dorba. Ki khot ki ban po jongka rekat bat ngi baro ki candidate. Haba ngila don tu kecaka kem ratip kono ka agenda dan kono ka mat ke pangin kran. Ya beliau nomor ba ki khot si pentep bakan don tang kecing pendok lang. Reki kem sem la batai dan kem sem la pentep lupa. Halor kino rem lan halor kino kimat ki bangi de banyak kan ke on apa ngila poi ka tuka jaka menen tuka hall ni nakalian joka molan to darbar la sedang ke jingkren ke joki ke long baik ba karai joka committee kalong nak bentaban nam sya syu ban penlang ya ki public meeting bat baro ni hab ya kaban ko ban kat ko ke jingten baik ban penlong datang ke command platform halaki jong kisnong baro ki ba po jong mobile ton darbar kata kade ke jing pensgo lani ke jing kran ke bawan lang ba na ka mobile ton darbar minen kesngi de haba lakut ye te jing kran iba kumbakat tu kan minit de na kalian jong ki para nong yele kertong yang iwe hidin iwe bat ki ba yang ki spedang menjor baik thoi dan rut we ba sedang ban penpau ba na kalian jonga ngasngo ba kalong ko e ban pelong tang daga command platform nomor ba ipat ba ki ha ban tep ban yo sngo ya kan rem coba parti ya kan rem ko jong kertong bere bini kon ye election te ki don po jongka parti telada muncul pelong tang daga command platform ki sngo ba kalong ko e te hadian ba ma ilakot ya jikran layang ya kapan pensngo lang na kadang ko jong haru we de candidate bere bini kon ye election Tena kalian kejong aru ngalapan pau kata keju. Haga bangi kon ke election katawi kalong ya gabangin yo ya gaban pensngo syakipat ba bat pensngo tu syakipat ba ka ai genong rem ai gejimot. Jong u candidate bat jong ke parti ke bangi syakmat ke taban le election. Kata kade kejing angnut. Kaban na kalian kejong aru ngalapan pau ngalapan sngo apo jong ketu kejing lang ke balulang menen. Debat on haba nilai pensngo ya kapokum kata de layat ketu kecing ya keren kum tu debat tempat semula dan kono karai kebangin nakalian jonga menjor dari nakalian jonga ong ai de kecing tho sini namar ngadan po jonga party de nganom la ya ka ba ngasusin ba ya karai pha de kecing tho ai de kecing tho de nakalian joki la pau ya kata kecing menjor pakai ai ya kata kecing tho Saka Voice of the People Party bat kum juk ro sekiwei pat deki ketong ki kon hakini election dan rei ai ke balajia menen iba hadir belakut ketu ke jingelang kalami penban ka report bat kum juk ro hakini ka step ke pemerintah jangan disengi i kalami ba kila menjur baro ki ketong ni kon dapat mulai ya kata rai ke ban perlang baitang dak ke command platform kelam dapat langsung ke public meeting tapi ketang kata ke ai ke bang akwa ai ke pensyai ni ke por pemerintah akwa ai ke ban kan semua tu sikit baik ba andrai nak kalian ke jongi nak kalian ke Voice of the People Party miden yang ai ke jing tho miden kam dia ke jing tho ada ke jing tho 4 poi dari i begini ki ai baro
leya chakman te nam ta shu ka ka ba kampen sngo lengo na kam ta jonga kalong ba garai ka ba khadu ka ba nagaliang chakmolo ta darbar ka ai ka hadien ba ladon ba kli ba ya kani ka jimbom sya ba pelong ya kani ka public meeting kan sedang nado ka kan tarik de garai ka jing yetu ka ong ba ngin pen kre kam ya ka nado ka at nyu tarik kada ho mo la sin kam dan rai ka ai pat ka ba tam nin ka jan mi ki isnong ki bangi pan ya ka jimbet ya ka permission na ka ta bangin penlong ya ka public meeting man penlong la shidet jan mi dan rai kita ru kila pentel Shaga Voice of the People Party hang di Pemawa Circle ki omba ginom la shu ban ai ya ke jingben namar ba rajak maulai tan ba kam sha shu ban pelong di public meeting kita kita kajing bom bet menen haga tu kajing lang ti om pelong ban benom sha shu ban pelong di public meeting monde tendrai ke pat bala jia kalau batang haga janmi pat sha shu te ni la pen bet di meeting ki ba per ban pelong nilai dap mansna di program na ka tamat penong di public meeting na do ka arplai tarik hado ka khat tarik jom nai fan dan rei kita ki bro ki i kan ni kalau long no ko yo hot no ya ka hok jom pai ba ki pai ba ki yo ban sngam ya ka ai ki percaya na parti ya ai ki percaya ni ki candidate pai ba abu lai yang ban thapur udan ya ka hok jom pi ban sngo thu le ne ban tem ha kalau kano ka bentang ngan lai banjit yo tu ubriu kalau kano ka bentang ngan lai banjit yo tu parti ban lai ban ai ka jikasan ban lai ban ai ka sibot ka bakot ka bechong oh ila sutu ne lo ta bai di ba kani dei mar ba kumo pi ong tan ba ka ji pentri kam kan sedang ngadu ka sini kong ar nyo tare hatu mdi la di kimla sutu ba kla kini kinong yang sinong dan kita kirang ba sinong dan kita kisinong ba Filipan ya ta ga emosi on penong sa meeting mau ba sutu ba ka patri kam ta pidang la ban penong meeting ta ala ni sibet dan la sa ma kan ka hodo mon hatu pipat di sana meti ha ka be ka ta ga namar ba na kalian ka jongi ni la pha ida si ti tu kisna ki bagi dengan penong public meeting debat hadien janmir kila bentep no ki om bagi nom la shu ban ai ya jibet namar ba na kalian jok ka mau la terdarba kelakhan ban sya ban penong public meeting kata dia ka ba maki ki bet snow sini sebut dan menen kan menen pi la pen pa 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 hadin ba la kren bi ko tong pi la kren ko ba pa ni pa ba su tho ba ya mo la dan ba mereka kata ba pa ju tho de la chin mai na rai ba Chin mai. terus ni ini bi teng la chin ba pa ko ko bor ba en perlu kan ko Kuman perform. Dekat itu bapi kan lebih itu. Kai dah suruh dengan juga ekstrum di juga mulai tu lepas apa bapi bapi ma ada itu. Hakaba ni pan daga jing tho kata kile manjur ki omagin ai daga jing tho in hab ai daga jing tho shabaro ne pang sha ka voice of the people party daga jing tho ki omagin ai jing tho sing baro ki ka tok be kon ya kan ka election taka daga ba ya kran Maka pada lu baru nak cakap soy nak cakap. ya muka jing so yang jing awai paton kano ga shin ka bangi menen daga bangi la ga ya sai man pencisha lor kita ki benta ki bangi gaya pediang ya karai ba menen pas muladan ko ba Ini syai bisi dia ni bakampak dan garai. Manong ba layahon bertolong tangan. Bapak am shoot kita bi. Pi, hoi. Kitu kiwi ki kertong kiwi kon. Kila prian kila mencuri kata garai. Jika mulai terdapat. Dan mereka kadang kecuma ngelapan di kejing thong, mau ada mana syar kejing thong. Kata kadang keba, nak kadang kecuma kena